Denggem, addaak ngagtakdakderi itiruar, ket agtuktukak itiruangan. No adda makangeg ititimek ko, ket luktan na tiruangan. Sumrekak tu iti balay na, ket agkalanglangkam tu amangan. Paltiing chapter 3 verse 20. Adda idin ti sao dito'y lubong, pinaraswa ti Diyos ti lubong babaen ken kuana. Nupay kasta, saan na binigbig ti lubong? Napan iti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kailian na. Ngem addamet dagiti imawat, ken mamati ken kuana, isut gapuna nga inikkan na ida, ti kalintegan nga agbalin nga anak iti Diyos. Siya sino dagiti anak ti Dios? Anak ti Diyos dagiti idalan ti Espiritu Santo, Espiritu ti Diyos. Kasano nga dala na kami ti Espiritu ti Dios? Ayatem ti Apo a Diyos mo, iti amin na pusum, iti amin na kararuam, ken iti amin a panunot mo. Ti may kadwa kang runan na bilin umasping iti umuna. Ayatem ti padamatawo akas iti bagim. Ngem ti Espiritu, patauden na ti ayat, rag-o, tal na, ayo, anos, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. Kasano amamuan mi ngay ayatan mi ti Dios, kano addaan kami iti pamati kan kuana? Kakabsat ko, anya ti magunguna ti agkuna nga adda pamati na, no di na met ipakita dagiti aramid na, saan naka maisalakan iti kasta a pamati. Kas pangarigan ti adda kakabsat a makasapol unay ti lupot ken kanen iti inaldaw, ket diyo inikkan ida kadagiti kasapulan ti biag, awan serserbi ti panagkunayo ken kadakwada. Bendisyonan na kayo ti Diyos, agpapudot kayo ket kaadwenyo ti mangan.
kastamet ti pamati, awan serserbina, no di mabuyugan iti arami. Asit na inihamen ket kita tinargaan na turong ket ibituen nagdan umay kas natilalan agnanayunar niya inam namaken putputek maiparangaray itanay anak ni Kristo natipundang sa diyay at matupog ti tatak Angeles agpantay nagitimet bitbitwen ipakamulo anakayan ng tiyani kapyat ito'y Agkararag tayo. Amami nga nailangitan, agyaman kami, ti daytoy nga agsapa, nga impay mo iti tumunggal may sa kada kami. Pagyamanan mi o ama ti biyag, ti salun at ket, tas kakaradkad kami nga makikaysa iti digimong ti daytoy nga aldaw iti Domingo. Kadagiti aglaplapusanan nga parabor mo nga impay mo iti napalpalabas nga bulbulan ken iti kastamet iti tawen. Glaplapusanan no ama itinkam panagyaman. Sika kuma ama ti makiakadda ti speaker mi ti daytoy nga agsapa. Tatnom ti mensahem tinkam mangegan. Grant us, O God, an ear to hear your voice, eyes to see the goodness of your message, and a heart to internalize what you want us to emulate. Bind your children with one purpose to finally feel the love and understanding that every one of us need amidst this our struggle. That we should always see the goodness in every eventualities in life. We are positive, O God, that this will begin soon. May the learnings that we gain from this will strengthen more our faith to continually go on with our lives. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Agdayaw tay ken kuana
darito nga panakasindi ti fourth candle of Advent. Nga pangpangunaan dagiti Antonio family. Isaiah said that the Lord spoke to the king and said, "As a sign of the Lord your God, let it be deep as Sheol or high as heaven." But when the king refused, God would not stop. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Look, the young woman is with child and shall bear a son and shall name him Emmanuel. God wants us to know, even when we aren't sure ourselves. God wants us to experience God's presence, even when we think we can handle life on our own. God sends us signs of God's presence with us. All we need to do is keep our eyes open and look. Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son, and he named him Jesus. We light these candles, the candle of joyous hope, of proclaimed peace, of deep everlasting joy, and today of presence that speaks of love, as a sign that no matter our circumstance, we know we are not alone. Angels worship you, all the heavens fall. All the powers high above kneel before you now.
Kati tangarud, ti pakaseknan ti iglesia, dagiti damdamag ken kablao babaen kini pastor. Good morning! Uy, galing! Magandang umaga po sa ating lahat. Ay baga bigat tayo aming kakabsat. Welcome po sa ating 4th Sunday in Advent. May kapat a Domingo itatant Adviento. And next Sunday, it will be Christmas Day. Wow! Merry Christmas! Galing naman ng batang to. Sila yata yung nag-agahan, hindi yung mga nanay at tatay dito ah. We have just some few announcements, friends. First and foremost, o nga pala, sa mga nasa kanyang mga tahanan, na imbag nagsapa yung aming kakabsat. Sapay ta, iti dayto Domingo ket mariknayo ti agtutuloy a presensya ti Dios kada kayo, kaditi pagtaingan niyo. Para kay ti pakaseknan ti iglesia ken damdamag, umuna inton kabayatan uno kalpasan iti sermon ti traditional worship. Excuse me. Maaramid iti confirmation and reception of professing members. Dagiti agtutubo, isuda nag-undergo ti confirmation classes, ken dagiti adults ang nag-undergo ti membership class, ket maawat da inton madamdama. In kabil mi ti confirmation ken reception service, iti traditional service, sapno, eksakto nga, dagiti kaduan kadakwada ngamin ket agat atendar iti traditional service. So maawad agbalin na ito nga professing members, no full members, iti iglesia tayo. May kadwa, kalpasan iti traditional service, kan lunchtime, iso ti panakarami ti church-wide Christmas fellowship and party kan Christmas cheers. Gapuna, maidawat kada kayong akalpasan iti Ilocano Sunday School, kalpasan ti worship tayo ti Ilocano, agdiretso tayo anin jay Holy Club para ti Sunday School, ken kalpasan ti Sunday School, tayo iso ti Christmas party ti iglesia. Church-wide Christmas party and fellowship. Ado dagiti naisagana para kada tayo nga kamkamang ti iglesia. Let us join the church in celebrating Christmas. May katlo, itatayag sapa kakabsat, iso ti may katlo nga aldaw ti panakaangay ti simbang umaga. This morning was the third simbang umaga. Madayaw ti apo ta, haan abumaba iti 80, iti attendance ti kada simbang umaga, manipo di 16. 80 to 90, umabot pa iti 100 no daduma. Let us keep on supporting our simbang umaga, friends. Itultuloy tagadi nga suportahan ti simbang umaga. Ken ti kararag ko ket sapay ta uray no malpas ti Pasko, kadagiti morning prayers. Itunggal alas 5 ti agsapay ti Domingo, kasdi ko mamutla ti agtuloy nga bilang na. Nakalukatan ikakabsat ti iglesia para ti amin nga services tayo. Dawn prayer, Ilocano, traditional, kan contemporary. Gapuna, kada kayo nga dapay lang tiyo nagtipagtangan nga sanpay nga nagatendar iti face-to-face worship, ituloy na kayo nga awisen, umay kayon, agsubli kayo dito yung kapilya, ital daw ti Domingo. Agyaman to'y pastoryo, iti nabaligi a panakaangay, iti Family Sunday Fellowship, kan Christmas Fellowship, tayo nga Ilocano Fellowship, iti Domingo. Palakpakan tayo na po Diyos. Naragsak dagiti nagatendar ti Christmas Fellowship, dagiti ubing, dagiti naganak na, amin nga ubing nakatanggap iti regalo.
Meron bang bata dito na hindi nakatanggap ng regalo nung last Sunday? Wala? Buti naman kasi wala na yata akong nakareserba. Wala na yata akong reserve na Christmas gift para sa mga bata. Ngayon, no adaman, hanga nakaawat, ti Diyos ti mangi-provide. God will provide for that. So, kaligiti sponsors, donors, ti Christmas gifts, cash gifts, agraman digiti taraon, mapagyamanan kayong kakabsat. Ngayon, kaligiti saan pa nga nakaited, kaligiti contributions da. We are still open, friends. We still receive your donations, your cash gifts. Papananaday to'y para tagtultuloy nga regalo kaligiti kamkamang tayo nga paspasyaren isuda asaanen nga makabael pay nga umay dito'y kapilya. Ital daw ti Domingo. Nang rugi kami mo nga ng ti Christmas gift tayo kay ita mga kamkamang tayo binisita tayo isuda nga kadwan na kadakwada kat sa anda kabailan ti umay dito'y kapilyan. Kano da duma sagpaminsan da nga kumayta narigat da nga mabalan ti agsulsulong umay dito'y kapilya. Maudi. Last. Kablaawan tayo man nagitagkasangay ti daytoy alawas. Let us greet our birthday celebrators for the week. Dakabsat nga Eliza Maris Gadia, Joanna Leslie Ganiban, Baby Ruth Rodrigueza, Alfonso Go, Jonas Salazar, Andrea mahirap mabasa. Andrea Almelclo, Lorena Daga Dexter Amarillo, Noel Vioya, Corazon Sansano, Villamor Barriento, Mark Daniel, Tabili, Vivian Paras, Rosena Aguilana, Joseph Christian Asuncion. Ayun, thank you. Jaminea Ferrer, Jasmine May Ferrer, Carlo Gino Domingo, Mariel Santos, Ronald Reyes, Cassie Divine Cabog, Andrea Setay, Milan Valera. At nakadida ito nga inaganan nga birthday celebrants ito'y kakabsat. Do we have our birthday celebrators here with us? Awan? Amok nga damay sa dito'y ka. Iho, pwede bang pumunta ka dito sa harap at nang may panalangin ka namin? Ayan. Diyan lang, iho. Thank you. Do we have any other birthday celebrators? Awan? Can we just extend our hands toward him now as we pray for him? Let us declare God's blessings to be upon him. Sige, let us pray. We praise and thank you, dear God, Father, Son, and Spirit, giver of life, source of our joy. Behold, Lord, this, your child, celebrating his birthday.
Father, I ask you now, release your blessing to him. Help him in his day-to-day tasks, studies, and bless his plans, his parents, and all those who love him. Listen to his prayers, dear God. Let him be safe from all harm and be away from all kinds of sickness. We continue to lift him up to you. Once more, Lord, we pray, as he celebrates his birthday, may all his prayers be granted. May all his pleadings be answered. In your name, O Christ, Amen and Amen. Harap ka sa kongregasyon, iho. Let's sing a birthday song for him. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Kakabsat, in 2025, kas kadawian nga aramidan tayo ti Christmas Day worship tayo, we have our My Birthday Gift to Jesus special offering. Duha ti offering tayo na Domingo, apay. Naira na a Domingo ti December 25. Di may isang offering tayo kat, di regular Sunday offering. Di may kadwa kat, iso da di birthday gift to Jesus special offering. Kastamat nga iti daytoy a Domingo, agsipot ta daytoy iti may katlo a Domingo iti bulan, kas na pagnunumuan iti church council, maalamat iti special offering para iti building fund. Apay masapul ti special offering para iti building fund. Kakabsat, habang hanpay lang nga narugyan iti rebuilding tayo, hantay yung mabalin nga baybayan nga agrakrakayan iti iglesia, wano ti templo tayo. No, adalig iti masapul ang mga pasimpa, masapul nga simpaan tayo. Nakababain ka na po Diyos nga, ti balay nakit marmarba. Nakababain. Gapu na tunggal may katlo Domingo iti bulan, alaan tayo ti special offering para ti building fund. Ngam, no alaan tayo kaditi, no da kaditi special offering tayo, saan kadi nga, no mano jay regular nga ito tayo ti kada Domingo kat gudwain tayo. Saan? This is an extra giving. This is an extra giving. This is our special offering to the Lord. Gapuna, kakabsat, awagak man nga ro dagiti ushers tayo. Tapno ururan da dagiti special offering tayo para iti building fund.
Awato mat. Agkararag tayo, at tuyo Diyos, dagitoy asagot ingkam ipaidakan ka. Aramatam ka dagitoy wapo tapno, at adapay ang mapapintas ken mapasimpat ti santuaryo. Dawatek kadikan ka wapo. Ano kasano ti panang bendisyon mo, kadagiti tattao ti Israel, idi apinasimpada ti templom, nang teddatap no mapapintas si templom. No kasano a pinaraburam ida taglaplapusanan, kasta kadi mo taramidem kay tanak mo, anang ipaay kay iti sagot da, para iti templom ita, para ti panakapasimpak panakapapintas ti santuaryong o Diyos. Dahil kararagmi, tinagan mo Kristo. Amen. I-welcome tayo man kakabsat, dagiti kakabsat tayo nga nagapudya padawil Santa Cruz, Ilocos Sur. Nakabsat nga John Sales kan Chris Pakaw. Tumakdar kay kadi kakabsat. John kan Chris, ayan. Welcome iti Nax United Methodist Church. Wow. Agtutubok pa lang, hindi na udi nga napanak ije padawil. Kuya Jim, nakapunta ka na doon? Sa padawil? Itain tayo nga rod, denggan di pa nakaibasa tinasantuan na surat. Agtakder tayo kadi kakabsat. Ti Ebanghelyo kasin surat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1, hinggat 7, kastoy ti mabasa tayo. Kadagidingal daw, impaulog ng Emperador Augusto, tibilin amay lista ti amin nga umili ti Imperyo ti Roma. Dahil ito'y tumuna sensus ana aramid, iti madama gobernador ni Kirenyo ijay Syria. Iti kastana pan ti tunggal may sa iti ili na tapnog pay listada. Agsipod na nagtaod ni Jose ti kapututan ni David, pimanaw iti ili a Nazaret, iti Galilea, ket napan iti ili a Bethlehem, iti Judea. Iti Bethlehem, tinakayanakan ni Ari David. Kadwa ni Jose ni Maria, anay tulag nga asawaan na iti panagdalyasat na. Masikog idi ni Maria, ket adada iti Bethlehem. Idi adada iti Bethlehem, dimtang ti oras a panagpasngay na. Inyanak natin, inauna nga anak na lalaki, ket binungunay ti lampin, sana yung paiday ti kulong, taawan pagyanda iti pagdagdagusan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Madayaw iti Diyos. Agtugaw tayo. Naging tayo nga ron ti mensahe ti may sa kanta. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him rule. And nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs
Repeat the sounding joy. Joy to the world, joy to the world, joy to the world. Thank you. Joy to the world. Wow, may soprano sa mga bata ngayon ah. Good morning! Ti panakayanak ni Jesus. The birth of Jesus. The birth of Jesus. Kadagiti kadwa kiti visiting team, medyo nangagyo ti daduman pasat na daytoyen. Uray, dagiti dadu mga nabisita mi idi last Tuesday, last week. Ngem adu kada kayo ti saan pay nakangag po na ket kuman nga bingay daytoy mensay kada kayo. Muna akitaan tayo kakabsat. The first thing that I want us to see from our text today is that the birth of Jesus is historical. Ti panakayanak ni Kristo ket pudno ang napasamak. At dangamin iti daydi a panahon, during that time, there were many false teachers who came out who came out and started to teach that Jesus was not a human being. At dadagiti mga sursuro, anang rugi ang mga ibaga nga ni Jesus kat saan apod no a tao. That Jesus is just a spirit. Now, when they saw him as a human being, he just seemed to be a human being. Saan na pudno a tao no di kedi kasla tao laeng. Dadya nakita dang nagrigat, nabisinan, nagsangit, nakurunaan ti siit. Amin dagijay ket parang hologram. Advance ng pag-isip ng mga tao noon, ano? Hindi pa nai-invento yung hologram machine eh. May mga nagtuturo na noon na si Jesus ay hindi totoong tao, kundi yung nakikita nila noon ay parang hologram lang. Jesus was not actually a real human being. Ngam ni San Lucas, insuro na, babayan iti ebanghelyo as sinurat na, ani Jesus ket pudno a tao. Apay, anya ti inaramat na nga argument. What was his argument in proving that Jesus is historical? He traces the birth of Jesus in history. In bagana, in kabil natin surat na nga, idi ani Augustus Caesar Temperador, ken iti Imperio ti Roma, ken ni Quirinio, iso iti a gobernador ti Syria, na aramid ti maysa nga census, itinterong Imperio ti Roma. Now, history tells us that these events really happened.
ti pakasaritaan, ibaga na napasama ka talaga daytoy. So, by tracing back the birth of Jesus in human history, it proves that the birth of Jesus is historical, and it proves that Jesus is really a human being and not just a spirit. It tells us that God became a human being. Isuro na kada tayo at Diyos nagbalin na tao. At Diyos, gaputa nagbalin na tao, marikrik na dagiti narikna kan marikrik na dagiti amin an marikrik na tayo. Napadasan na dagiti amin mapadpadasan tayo. He felt everything that we feel. He experienced all the things that we are now experiencing. Whenever you cry because you are in pain, He knows what you feel because He, as a human being, also cried because of pain. When you are in sorrow because of the death of a loved one, He also experienced the same. When his father Joseph died, for sure he cried. And when his best friend Lazarus died, the Gospel of John tells us, Jesus wept. Napadasan namat tinagladingit, gaputan natayan isuna iti ama, kanatayan isuna ti best friend. He knows everything. And He experienced everything that we have experienced and we are experiencing. No, awanan tayo iti kwarta, kan marigatan tayo, iti paningisakad tayo, iti pamilya tayo, napadasan mo ti Jesus dayta. Jesus being the firstborn, when his father Joseph died, automatically, Jesus became the breadwinner of the family. He took over the carpentry shop of Joseph. And so he worked and he provided for the day-to-day needs of his family. Haan mo, sigurado mo nga haan nga inaldaw kat adda awat na, adot awat na. For sure, dumating din sa yung panahon na sila'y naghirap ng problema kung saan kukuha ng pagkain. Mga kapatid, no dumteng dayta ka nito itibiyag tayo. Laglagipon tayo ni Jesus na padasan ng dayta. Nga mahaan nagpatingga sa tiyay. Apay nga di at talupulo ti tawin na ket nabalin na pinanawan ti pamilya na tapno rinugyan anti ministry na. I'm sure that when he reached 30 years old and started to work for his ministry and for his mission as the Messiah, he left his family, and when he left his family was already well off. Kabailandan abyagan ti pamilyada. Tapno, addan dagiti kakabsat na nga nang mangsukat kanya na a provider iti family. That's Jesus, friends. He knows what you feel. Ulitin ko po. Ulitek. Amuna no niya ti marikrik-nam, amuna no niya ti problema am ita. Napadasan na amin dagita. For He truly is a human being. He knows your need right now. Katno amuna ti sa pulamita, if He knows your need right now, for sure, as the breadwinner of the family, He will also provide for your day-to-day needs. Amen po ba doon? Gaputa muna dagiti kapadasan nyo itinaldaw, kas breadwinner iti pamilyada,
kastamot nga ited na dagiti kasapulam kabsat iti inaldaw. May kadwa, ti eleksyon saritain na nga ni Jose ni Maria napanda nagbiyahe da manipod Nazaret napanday di Bethlehem tapno agpaylista gaputa da bilin temperador nga masapul nga dagiti tattaw ti na masakupan na ket mapandag paylista ijay ili ang nagapanda. Uray no saan kuman ang mabalin nga agbiyahe ni Maria gaputa kabulanan na madama sa dandanin aganak ngem kas natulnog akameng iti sosyedad. Even if Mary can no longer bear to travel that far because anytime she may give birth. Mary and Joseph traveled from Nazareth to Bethlehem. Bakit? Because they were faithful citizens. They were faithful citizens. Natulnog ida nga umili. They followed the laws of the state. They followed the government. Anya ti leksyon nga malatay dito kakabsat. Daw Jose ni Maria, karitin da tayo. Ang masapol nga agbalin tayo ang natulnog, natudyo, akameng iti sosyedad tayo. We should be faithful citizens. We should follow the laws of the land. Sino kada kayo? Ti sikat nga jaywalker. Saan nga sumusurot iti pedestrian lane? Simple lang alintag dayta. That's just a simple law. Simpleng ordinansa or simpleng batas na yan, pero kadalasan din natin sinusunod. We are being commanded by the scriptures to obey the laws of the land. And just as Joseph and Mary obeyed the laws of the land, we are advised and we are admonished to observe, we are admonished to obey the laws of the land. Be faithful citizens of the country. Be faithful citizens. Be law-abiding citizens. May katlo, ti leksyon saritain na nga idi anapan wano nakasangpet da Jose ni Maria ijay Bethlehem napnapno dagiti hotels or inns. Awan ti pagdagusan da. Awan iti paganakan ni Maria. Kimatukda ka digiti na dumaduma nga hotel. No vacancy. Kimatukda ka iti na dumaduma nga pagtangan. Pulos awan iti mabalinda nga pagyanan. Nga madamay sa nga agbanbantay, wano adamay sa nga makinkukwa, iti may sa abalay. Iti Greek word nga nausar kataluma. Kataluma means an inn, pero hindi lang basta hotel or inn ito, kundi isang bahay
na ginawang temporary na panuluyan. Bakit? Kasi sa sobrang dami ng mga tao na pumunta sa Bethlehem, pati yung mga ordinaryong bahay, ginawa ng mga panuluyan. So, the innkeeper here is not a hotel owner, but an owner of a house that was temporarily converted into an inn. Kataluma. This innkeeper, this owner of the house, upon seeing the situation of Joseph and Mary, hindi napansin na nga talaga nga makan-anakan ni Maria, kinunana, awan ti available nga kwarto, wala pong available na room, pero sandali lang po, lilinisin ko yung kulungan ng aming mga alagang hayop. Tatanggalin ko muna yung mga iba kong alagang hayop. Ilalabas ko muna ang mga yon. Lilinisin ko yun. Ihahanda ko yun para mayroon kayong temporaryong sisilungan. Now, yung kulungan ng mga alagang hayop noon ay nasa loob ng iisang compound. Hindi po ito sa labas ng bahay. Nasa loob po ito ng bahay. Nasa iisang silong. Meron lang sa compound ng bahay na yon, mayroong isang lugar doon na kulungan ng mga alagang hayop. Now, the innkeeper here cleaned the stable. Inalis niya yung mga ibang hayop, ginulo niya yung mga kasama niya sa tahanan, kasama niya sa bahay, upang linisin nila yung kulungan at ginawang isang magandang kwarto upang sa ganun ay pwedeng ipanganak si Jesus doon. Walang kama. Ang ginawa nilang kama, kinonvert nila yung sabsaban bilang isang kama. Just look at the hassles that this innkeeper had. Just look at the hassles this innkeeper experienced. Just for him to prepare that place for Joseph and Mary. Uray na awan kuman ti mabalinda a pagdagusan, ngam inlukat daytoy nga innkeeper, dayjay kulungan dagiti taraken na. Inwarna dagiti taraken na di na amuno, baka binaybayan na nga nadjay kataltalo ng dagiti taraken na. Tinapatag, adda na itid na a lugar para kanu Second Maria. Katkalpasan na dayta, after providing a place for Joseph and Mary, the greatest miracle happened. Jesus, the Messiah, was born. The Messiah was born. Di ko ma-imagine yung galak ng innkeeper na ito nung nalaman niya na yung mag-asawa na pinatuloy niya, ang kanilang anak pala ang siyang magiging Mesiyas. Siya'y anak ng Diyos. I couldn't imagine his surprise and his awe when shepherds came to visit the baby boy Jesus in the manger. Siyempre, iti agkatok dagiti when these shepherds knock on the door and ask where this baby boy was born, sigurado ko tinanong niya, paano nyo nalaman? Paano nyo nalaman na may bagong panganak na bata dito? And I'm sure the shepherds answered that they saw the angels of the Lord. And these angels of the Lord told them that this boy who was born on that stable that he prepared is the Son of God.
Oh, how this innkeeper rejoiced when he realized that the boy that he welcomed in his house is the Messiah. Anya ti mensahe na kada tayo da ito'y kakabsat. Friends, just as this innkeeper exerted so much effort just to prepare the stable for Joseph and Mary and eventually for Jesus, let us prepare our homes. Let us prepare our hearts. Let us prepare our lives for Jesus to be born, for Jesus to enter and stay. Ihanda sana natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay, upang sa ganun ay mayroong lugar si Kristo doon. Give Jesus a place in your heart right now. Give Him a place in your homes right now. Next, Jesus was born in Bethlehem. Jesus was born in Bethlehem. Bethlehem is a contraction of two Hebrew words. Pinaiksing salita mula sa dalawang Hebrew words. Bayit, meaning house. Lechem, meaning bread. So, Bethlehem is Bayit Lechem or house of bread. Sa panahon natin ngayon, ano ang tawag natin sa house of bread? Bakery. Pandesalan. Tinapayan. Dapat pala magbabayad ang mga to para sa ating sa libreng advertisement, ano? Jesus was born in the house of bread in Bethlehem. And oh, how wonderful it is for Jesus, who was born in the house of bread, for Him to 30 years later say, I am the bread of life. Only He who was born in Bethlehem, in the house of bread, can say that He provides the bread that we need, that He provides the bread of life. Anong ibig sabihin nito para sa atin, mga kapatid? Jesus is telling you right now that He can provide all the things that you need. Sinasabi ni Jesus sa atin ngayon na siya lang ang pwedeng makapagbigay sa lahat ng inyong mga pangangailangan sa araw-araw. He can provide all the things that you need, all your daily needs. He who was born in Bayit Lechem, the house of bread, can give you your daily bread. Come to Him now. Come to Him now, that you may be filled. Come to Him now, that you may be satisfied. Come to Him and be satisfied. This Christmas season, let us remember these messages. Let us remember these messages. Good morning, and God bless us all. Pagyaman kami, Pastor, ti nabagas nga mensahe ti biyag, iti daytoy nga agsapa. Kita nga rod ti panakipaay, dagiti akapagkapullo, karkari, sagsagot, ken, pagyaman. Kabayatan na nga manggigan ti dato na kanta,
from Daniel Gasses and family. Let us pray. Lord, we praise and thank you for these gifts. May you use these gifts, Lord, for the spread of your word. Gamitin mo mga ito, Panginoon, upang sa ganun ay mas malawak pa ang mararating na ebanghelyo. Bendisyon nam na gitanak mo ng ipay kadagitoy. Agtultuloy ka diti panangawat da, taglapla po sana na parabor mo. Tinagan mo Kristo. Amen.
tayo. Lord Jesus, gaya po na aming inawit ngayon, you have a place in our hearts. You have a place in our hearts. At dapat yanam o Jesus dito'y puso mi. Kas iti panang padagos, ti innkeeper, kan ka idi anayanak ka. Kas insagana na, dinalusan na, ti kulong. Tapno mambalin mo ang pakayanakan. Kas tamat o apo ti puso mi ita. Income isagana. Income ilukat. Tapno agtaeng ka, agnaed ka. Umay ka o Jesus dito'y puso mi. Umay ka o Jesus dito'y biyag mi. Agari ka kada kami. Agtaeng ka kada kami. Kat kasagtaeng ka kada kami. Sika anayanak. Iti bahit lekhem. Balay nga adaan. Iti ado amakan. Ado ataraon. Taraunan na kami kadi tinaldaw. Itad mo kadi iti kasapulan mi iti inaldaw. Ipaay mo kadi ti panakaagas kada kami. Agraman kay iti apatpatag mi. Sabtem uapo. Dagiti kasapulan mi. Jesus, sika anayanak, hindi mo na Pasko. Mayanak ka kumamanen itibiyag mi. May you be born once again, Lord, in our hearts and in our lives. That we may experience joy, hope, love, and peace. Be born once more in our hearts and in our lives, that we may enjoy eternal life. Come into our lives that we may receive the healing that we greatly need. Thank you, dear God, for we know that you're answering our prayers right now. And now, Apo Diyos, umayak, agtakdarak ti sangwanam, kat ikararagak amin na ito'y kakabsat, nga dada ito'y ita. At dada ito'y santuarium, kanadada iti online worship. Agtignay ka si bibilag kadakwada o Apo. Sa luwadam ida, aywanam ida. Sa gidam ida, agasam ida. Yada yung ida at anyaman na kinadakas, kananyaman na didigrakan sakit. Wenwa po, sa lukubam ida. Tinagan mo Kristo, dahil ito'y kararag mo. Amen. Ken Jesus ited mo iton,
Apo, nagsaw kada tayo. Nangagan tayo ti mensahe kan karit na kada tayo. Nangagan tayo ti karit ti panakayanak na kada tayo ita. Intayo, ibingay tayo dahi ti mensahe kay ti amin. Pas ti pamilya tayo, gagayam tayo, katrabaho tayo. Katkas ibingay tayo dahi ti mensahe. Ti Apo, ipaay na kuma ti pamendisyon. Ti parabor ayat pamendisyon, ti kapya talnaken panakaagas. Manipod iti Dios Ama, Anak, ken Espiritu Santo, madako makada kayo, ti pamilyayo, ken kay ti amin, agagayam yu. Ita ken tagnanayon, amen ken amen.